Okay. Uba i-charge akusi-charge. Ayilawa ajwayelekile. Okay. Look, test my mic. 1 1 2. 1 1 2. Yeah. Yeah, no, Serious. yeah. Fail. Do not disturb. See, I don't know. All right. Do not disturb. All right. Siyabingelela kakhulu bafowethu, ngithemba niyaphila nonke lapha emakhaya. Igama lami ke ngoSithiyo kaDlamini. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu esasiphelele ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siphinde sihlangane njengoba sikhona lapha. Siyabonga kakhulu bafowethu ngaleso sizathu ke ngiyafisa ukuthi before siqale uhlelo lwethu siluvule ngomkhuleko. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu engcwele, nangolomzuzu sinxusa wena ukuba amandla akho abonakale nakule ndawo ezisebenzela wona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Touch your people through this conversation ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Futhi siyabingelela. Baba njani? Yaphila baba. Hayi siyaphila mfowethu. Mfowethu siyabonga egcineni sisizatholana. Yes, finally. Siyabonga kakhulu mfowethu. Hey, mhlawumbe nje mfowethu but kukuwe. Ngicela ukwenza kanje ukwenza lento le as much as abantu bekubona but kukuwe if uyafisa ukwazeka ekutheneni ukuthi igama ubani mawungasinikeza introduction. Ngicabanga ukuthi igama ngalihayida. Okay mfowethu. Kodwa nje ngidabuka eMtuba. Okay. Yes. Okay. Lapha nendaweni yaKwaMsane. Okay. Indawo nje idume kakhulu yaziwayo leyo. Yes. Yayaziwa impela uMsane. Yeah. Yes. Mfowethu wathi ungithinta sathintana wangihighlighter ngodaba kanye ngestory sakho esathi ukwenzakala kuwena. Mfowethu ngiyathanda nje ukuthi ngaphandle kokupholisa amaseko sivele singene kusona mfowethu. Umuntu othi waba wayithola usujoinile okanye mhlawumbe nje kunikeza kube wena osilandisayo istory mfowethu ekuthenini ukuthi kwenzakalani. Okay mfethu nje kukho konke ngiyafisa ukubonga uNkulunkulu. Yeah. Khona embhalweni elithi iBhayibheli umusa wakhe wanele bonke. Kunjalo mfowethu. Uma ngibheka la ngisuka khona mfethu abanye abakulento abaphumi mase bengenile okanye abaphila okusho ukuthi bayafa. Kunjalo mfowethu, kunjalo. Ama agreement usuwenzile kuyi-Illuminati le engangikuyona. Ama agreement usuwenzile ufuna wagcina njengoba enjalo. Yonke imithetho yakho uyigcine njengoba injalo. Kodwa mina ngaphunyuka ngomusa kaNkulunkulu. Nangokufisa emuva la ngisuka khona nanokubonelela ukuthi lento ayigcini la iyaqhubeka. Lento yayo le-Illuminati. Ukuphazamisa nje mfowethu kancane wajoyina ngethanda siyilandele eqaleni. Wajoyina Illuminati and kuyijoyineni kwakhe Illuminati uyijoyina kanjani, ufakwa ubani noma mhlambe kwaba kanjani? Ngiyathanda nje ukuthi siyilandele eqaleni silande up until ize sifike la sikhona njengamanje. Ungena kanjani kwi-Illuminati? U2020
2020 ngangenza grade 12 lapho ke matric. Nodadewethu wayengabambeki nje. Intombazane ikhulile kuthina ngoba mina ngumagcini ekhaya. Okay. Wayengabambeki nje ehamba yabo umuntu ophumayo nje ehamba engasho uyapi. Okay. Yabo. Kwesinye isikhathi ubonakala esenamathathu nje abhalwe kulezi indawo lezi. Amanye ahayidekile. Evuke kuseni nje ebhali kubhaleke lezi zinto emzimbeni wakhe. Okay. Only to find out ukuthi yena I think wayengazi ngoba phela umqondo wakhe maybe wawuthunjiwe. Yeah. Ngaleyo ndlela. Ngicabanga ukuthi lento yena wayinto ayithola esikoleni ngoba lento ibinokuthelelana ezikoleni. Ngicathe wawuyisatanism because iIlluminati ithe ukuthi ayihluke ku-satanism but iyona satanism kunama category kunama society ahlukahlukene khona nama sacrifices. Okay. 2020 suzophela unyaka ahambe aye eGoli. Ethi uthola umsebenzi I know ahamba eGoli. Afike eGoli siyabona lamafoni ninike nje ushuthi izinto ubone into eshuthaze is very expensive futhi wayesethola umnyeni ngasho ukuyona le because ezinye izinto wayengayikhuluma. Okay. Ekhaya singabe singabantu abakholwayo abasindisiwe ke nje wayengekwazi futhi ukuhlala nathi kanjalo. Yeah. Hayi then ahamba eGoli lokho manje siyabona lamafoni zonke izinto nje lezi ezikhombisa no lo muntu siyamanje ukuthi usuka kuphi background emakhaya siyahlupheka kodwa why manje esenanje bona sihamba ngemoto kanjalo unyaka usuzophela sathola ukuthi akasekho emhlabeni yabo. Yeah. And only to find out ukuthi isidumbu sakhe asisithole kuze namhlanje. Hayibo. Asibuyanga. 2021 ngathola umsebenzi eRichards Bay. Kusebenza isitolo engisisho igama. Yes sir. 2022 ngathola umsebenzi eStenga. Okay. Ukuthi ngapromote ngoba ngangumuntu osebenza ebakery ukubhaka izinto. Okay. Futhi kwakushoda umuntu ngale ngasengiswa khona. Same store. Yes, same store. Okay. Hayi ngithola umqasho ke ngihlaleke lo mqasho loyo. Lo sisibese yafika ngephupho. It was a dream. Efike ngephupho. Usisi wami lo ngasekho. Okay. Okay, afike ngephupho ethi unjani? Ngithi ngiyaphila. Uyazi ukuthi mina ngikhona ngifile. Ngithi mina mfowethu ngiyazi ukuthi khona usekho emhlabeni yizi ithambo lakho ngaze ngilibone okanye into engidelisayo ukuthi awusekho kodwa savele emaphoyiseni asitshela ukuthi no isidumbu sakho asitholakalanga but uyisini waba umuntu odlulayo emhlabeni kodwa sazi kwenzakala kanjani. Hayi okay ke angichazeleke ukuthi no manje yena usesentini nendawo esesentini sisentini uyasonta kunehholo layo lento le Illuminati sentini. I mean isonto lakhona where people join there. Jesus. Abantu abajoyina khona hayi angitshele nje angikhombise nezinto ezokucwebecwebe izinto nje ezilight ngalendlela ukuthi uyazi ke baba ukuthi inhlupheko nendlala iyawuvala umqondo. Manje ngisebakery la ngihola imali encane lo muntu ngikhombisa lezi zinto ukuthi uyaphila. Hayi lihambe leliphupho liphele then futhi wafika 5 times manje wazosha 7 times manje wazosha isonto elokho efika and angilitholi ithuba lokho enkonzweni because uyazi isitolo ukuthi nje always working. Yes angitholi ithuba lesontweni afike nangosuku lwesibili lento ungazi ukuthi mhlawumbe angazi noma mhlawumbe it's a dream kodwa akulona iphupho into ereal ibonakala ingathi real. Yeah. So ke afike athi mfethu ngiyafisa ukuthi uze la ngikhona manje. Ngisendaweni ethile sentini kanje ufike khona. Kunomuntu othile ngizomthuma kuwena. Uzogcina ufikile lapho ke. Hayi angivumi futhi mina ngimphendule kodwa lento ziyenzeka. Yes. Ngithi mina hayi okay anginankinga. Hayi following day ngingenelwe imali lokuzana nekhadini. Imali 1000 rand ne message engingayazi eshoyo ukuthi gibela kusasa uye sentini uyohlangabezana nosisi wakho. Uyobona usisi wakho la athi khona. Ayithi mina sho lento iqiniso yazi lo muntu shutha akafanga khona.
hayi no ngibeleke ngakusasa ngireport emsebenzini I won't be available kusasa nginendlela engithathayo ebalekile yes ngihambe ngiye khona eLokhuzini eSentini hayi ngifike khona mangifika laphana ngifona le number ke manje le angithi bafike bangifakela imali lase kuba khona ngibhale message ngifona le number yo ngayifonela futhi ngaphambi kokuba ngihambe confirm ukuthi ngayifonela sengifikile la kuzoba kanjani ayiqhamuke nje amadoda awu4 kunomuntu wesifazane phakathi hamba ngemoto nje class Mercedes nje omuhle sure khona lapha eSentini ayibethi sizolanda wena ngabuzi nokuthi siyaphi mina lento phela ngiyazi uyazi ukuthi lento kade abakhona kodwa manje bingakabi nalezi standard esiyisona njengamanje hayi ngihambe siye khona lapha ya eSentini siye esontweni fika lapha esontweni singene kuthiwa lana ke uzobona usisi wakho awukhulumi lutho awubuzi lutho uyabukela kuphela wenza kuthiwa kwenziwe hayi ngifike lapha eSentini ngisingene ngibone ama rituals enziwayo kunemphongo lethile lana egazi kanjalo namaphepha lana ezifungo kanjalo kune scripture zayo lokho bathi performance ke uSathane lento nje ukuphazamisa kuleyo mfethu nje usayinarrate nje kamnandi yonke lonto leyo kulamadoda akuhlangabezayo nalento oyibona lapha awuyiboni like njengesephusheni ilife no it's life baba sure bangisho ukuthi ngavuka ngakusasa ngaya khona it's life baba into eyenzeka sure kushiyeke lokho ngangiphupha vele lokho adade wethu this time hayi ngifika lapha eSentini ngingene lapha kune garage lemoto eLokhuzini igarage lemoto nje futhi uma ujoinile unikezwa imoto ukhethe istate ofuna ukuhlala kusona ozosithanda khetha ama business awu3 owathandayo ayengena lapho kuthiwa usisi wakho uthena uzosayina la thina bese siyakunikeza into ofuna sikunikeze zona okay nanabelungu la nabantu la baba yabona kwenzeka emhlabeni liqiniso iBhayibheli mayithi okwenzeka emhlabeni nasezulwini kuyenzeka okwenzeka ezulwini nasemhlabeni kuyenzeka ngikhathazeke umuntu mayethi alikho izulu emhlabeni likhona izulu emhlabeni yo ngoba kwenzeka leyo umfanekiso wala hey mfowethu ngisayini into engayazi sengiyisathmente ukuthi ngize ngiphume enhluphekweni ngoba ngisho leqaleni ukuthi inhlupheko iyawuvala umqondo ayi ngihambe mfowethu ngeLokhuzini ngisayiniswe ngibuza ukuthi ngifuna amabhizinisi amangaki ngisho ngicela amagaraji awu3 khona eSentini amagaraji ngawakhetha khona amathathu amagaraji hayi imoto kapetrol awu3 then ngase ngikhetha nemoto eziwu2 kwathi ufuna siphi estate ngathi yabona angisuke la angibuyele back emakhaya ngathi ngifuna ukuza la eBhaliso estate hayi then they escort me amadoda nje akaphathe ibhama amadoda afake izibuko and during that day ngithi where's my sister but no usisi wakho uzohlangana ngelinye ilanga they escort me straight angazi ukuthi umuzwa uthenge nini ngangena khona estate nganikezwe okufanele uthatha ipass lami yabo ngithi lapha esangweni uma ungena kwi-state yonke into nje anikezwe indlu yonke into ebusuku ngilele I receive imali ngicabanga ukuthi kwaku 1 million la imali engayithola iPhone futhi ngase ngenzelwe ne-membership card i-membership card yayi-gold nayo futhi ayinayo imali izingasakhumbuli kahle nayo futhi ayinayo imali nalo 1 million lo engawutholayo hayi thiwa ke mfethu siyakushiya lana ke senoqhubeka nodadewenu nenkulumo thina sisekho sibuyele emuva bese bayangitshela kuthiwa yabo ubungenelo le mali le kufanele ukuthi kuphela usuku iphelile le mali singenele hayibo manje 1 million mfethu ungaqeda uzowenzani ngosuku ngithi mina awungithi mina no akunankinga vele ngicabanga i-background engisuka kuyo abantu abahluphekayo engibaziyo esikhule nabo sifunda nabo nabantu abastrugglishayo mfethu abasezimene enzima edinga imali ngithi hayi no ubala lo hayi ngibe nomona ngithi hayi ngeke ngisuka enhluphekweni and le mali incane imali babe bancane amahluphekile noma kuthi inkulu kanjani ngithi hayi no ngisuka enhluphekweni le mali incane ngize state lapho kusebhalisa anginayo ngisho license yokushayela yabo I know ngifonela umuntu umfana osemakhaya mfethu sengi right empilweni ngingamtsheni sonke story sengi right empilweni ngicela ukuthi sihlangane eLokhuzini
ebhaliso kusasa mina ngizogibela ngize lokuzene ebhalito edrobheni then ngithathe unayo license lomfana wayenza sifunda hayi sihambe angimthathe sihambe sekhona kwaba uyena ongidriver bangitshela futhi usuthenge imoto vele manje angiyithenge nginikeziwe for free okay imoto zohlobo lwangempela nje ama V-class no G63 because ngine garage la khona lapha yes so leli phepha ngilisayina vele la lisho yonke into ukuthi imithetho lofuna ngiyigcina ngoba ngangivaliwe nje baba ngento wami mase ngiyakhethayo ngaze ngikhetha kune alphabet engayikhethayo shoot alphabet engayikhethayo long life ukuthi ngizophila impilo ende nginalezi zinto ngoba ahlukahlukene khona i-short term nje impilo so mhlawumbe uzogalelwa inyanga ezo6 uyikhethele wena qondana into point eyipi ilokhuzana okay i-alphabet mina ngabe uNkulunkulu njengoba ngisho waba nomusa kumina namanje ngisambonga hayi si mfana bangitshela ukuthi umthetho ukuthi yona every night you spend le mali sonke isikhathi ebusuku you don't sleep ulala wena emini ebusuku awulala uyahamba emabar amashibhini emathaveni uspenda le mali okusho ukuthi ahlahle uyawasha ngamanye amazwi ukuthi indlela okufuna ihambe ngayo okay hayi okay ke senze njalo lo mfana nawe ihluphekela angabuzi lutho manje sihambe sendaweni ethile sihamba umqondo wami akusesi mina lona engizazi sengiya program yabo ya sengiyatshelwa ukuthi angenza ukuthi hayi sisenze yonke lento sihamba ama night club yonke lento and futhi masukulento baba awuhambi indawo ukuthi ngisuka la mhlawumbe ngeRichards Bay uyahamba nje indawo ezikude hayi okay kuhamba isikhathi hayi ngizwe ukuthi ayikona mangivuka ngikhathele mzimba umkhathele mangivuka njalo mzimba umkhathele ngayinaki lento and bengithandaza ngisangena kulento kodwa manje umthandazo angisathandazi hayi mfethu qhubeka yenzeke lento emve kwalokho kube khona isimo la engibona nje ngikwenye indawo le ndawo esesengithini ngiyibone sengiyona emkhathini okay yeah ngibone sengiyona emkhathini le ndawo sengenza ama rituals manje aphezulu engakho ngisho ukuthi okwenziwa emhlabeni komfana sesezulwini engangikwenza la ngaphinde ngakwenza le hayi ngisayiniswe kuthiwa ubaba kufuna ukubona namhlanje uyindodana nje ethembekile kunawo wonke hayi ngihambe ngiyekhona ngiyise kuleyo ndawo indawo nje enezinto ezishunqa umlilo la ukuthi nje kushunqa umlilo nje imlilo kanje edongweni like impondo zezilwane kushunqa umlilo kanje emaceleni yena ukhona la uhleli indoda engabhekeki usathane baba unomusa kakhulu indoda enomusa enozwelo okwazi ukuthi mawufuna into ekutshela ukuthi uzoyithola makhathazeki ngoba wena usuyingane yami manje yeah hayi okay ngifike lapha ngiyizwe kuyona le ndoda ivele ihleke baba mangena amadoda lawo kunamadoda awu2 ngaphambili kanje yona isesenta njoba nje itafule kanje khona abangemuva futhi abawu2 phethwe ke lezi zinto zakhona imicibisho lezi zinto ezivutha umlilo hayi indoda vele iqhamuka ihleke isukuma ingxawule indoda nje enempondo engathi lekhuzane imbuzi okay indoda engabhekeki nje ngicabanga ukuthi ngizokuphushela kwaThapha ezinye izinto ngizongena kule zinto zakhona ukubhekela ngoba sasifunda nanokufunda sasinamabhayibheli akhona sifunda nje yonke into yakhona yonke imithetho yakhona sifuna njalo ebusuku uhambe uyelokhuzini wasunethabanekele lakho nje okay i-altar yakhe ngamase i-altar yami le lokhuzini le-13 lo mfana angihlala naye wangakwazi lokho nasi-altar yami ngihambe ngiyokhuleka njalo ngo-12 funa ngivuka ngiyokhuleka uqeda ukukhuleka bese lesithongane ngosithatha esincane isona ngosebenza ngaso ngoba ngo-3 suke sekubuya khona le mkhathini okay hayi kube kanjalo ke mfowethu le ndoda le ngiyibone ingqawu lisho ukuthi no you welcome baba engitshela ukuthi hayi la ekhaya sadodosana ke ngoba mayisafika simphatha kahle nje ngingatshela ukuthi njalo lizohamba iqhubeke hayi ngithi mina akunankingi bese kuthiwa ke uzohamba uyosebenza which mean the following day ufuna ngihambe ngiyosebenza
ukuze lo mnotho wami lo uzoboosteka futhi ungapheli. Usebenza umsebenzi muni lo? Angithi yabona nje mhlawumbe athengenze isibonelo. Yabona nje lese mhlawumbe wena mfowethu uyangazi enyameni. Yeah. Kulula ukungibona uma lese mhlawumbe ufuna uginqa imoto yakho. Uma uthi uyangazi umuntu ongikhula noma mhlawumbe uyangazi kulula ukungibona mangenza lo msebenzi lo. Laphana uyisilwane thizeni ubuso bakho uyisilwane nje ungayena umuntu. Ngabe yikade ngoba ngabe yini yabo nje wonke ama celebrity lawa khona engiwasho ngamagama amanye nje ngiyawazi khona nje abafana behlala nabebhaliswa namanje basayibambile and bancane bakakhulu basayibambile indlela abaprosper ngayo hayi kithi abangana baze bancenga baze bayeka sengiphumile kulento sangazwana nje manje ukuthi baba ngangibabona ngisho ebusuku ngilele befika kanje bethi sonyothwa sizokulanda hayi ngithi mina ngiphupha ngithi angiyenzi lonto. Okay, sikhuluma indaba yele ukuthi imiphi imisebenzi angiyenza. Yes. Okay, oqala nje ngisafika lana ngangidodoswa because u6 months waphela ngikulento. And emuva into zami zihamba kahle. Business mali yangena yonke into right. Imali into engiphatha kakhulu emoyeni le mali ufuna bethi every day ngispend u-half wayo. Every day ufuna ngispend u-half wayo. Okay ke the following day bangithatha bangisa kuphi bangisa kwenye indawo esiqhingi nje. Okay. Angiyazi le ndawo akuyikuphi lapha ngoba phela masafika usungaboni kahle. Yeah. Bangisa yona bangitshela ukuthi indawo nje enhle kwathiwa nakho lana ufuna usebenzele khona ke wena sithathe sonke asibaningi nje ayi disappointed khona umuntu okuthiwa yilokhuzana bathini khohla ligama umuntu ongumphathi nje wabantu abasuke befika. Okay. Obajutha kanjalo. Yeah. Ayisajutha kulo ndawo ke leyo ke ukuthi si destroy nje yonke into ekhona leyo ndawo leyo ke indawo enolwandle nje. Ngawo lo ndawo yavela ngisho endabeni indawo enolwandle safike nje ulwandle sabhoboza yonke indawo la ngithi yabo lo ndawo ama-flat angaphansi kolwandle. Okay. Salenza nje ulwandle ukuthi libholile likwazi ukuthi linyuke destroy yonke into. Okay. Abantu ngalo la mfowethu badlule emhlabeni kakhulu. Kufana lesigameko sanda kwenzeka la washona khona abantu abangaze ba-74 bani la umkhumbi khona wazika khona Light win. Ngathi ayangani seFlorida. Oh, okay. Kodwa highlight ekwini wazi indawo nje ngaphesheya. Phesheya, okay. La khona ngoba nento enjalo. So kusetshenziswa idays emenjalo ngathi uthi hayi no isiphepho lesa no akusona isiphepho lesi yabo. Uthi hayi no yabo nje egoli kunegesi eyashisa abantu. Khona last year. Ngikhumbule. Lento mina ngoba ngiyazi ukuthi akuyona igesi yavele yashela nje. Into lena eyenziwe. Ha. Yiyo la bantu bangena amathunji nomhlaba. Bacupha. Engisho ukuthi imisebenzi kanjalo ke besiyenza ke. Like le mali wagcina ungene lo 1 million. Yes, zayingena nje ba manje garage ka petrol ayifaka imali. Oh, ama-garage ka petrol. Yes, ayifaka imali. Like uthola malini garage petrol? Yabo nje ngenyanga ngangiwenza mhlawumbe ngasho lapha ngangiwenza mhlawumbe 39 million ngemali because ama-garage ayo4 because lento mfethu is very attractive iyakwazi attract abantu. Sure. Futhi angizibona lapha imall le siyawazi sibonane. Ngithanda ukuthi siya ngoba ngisekho kule. Kodwa wawazi ukuthi umuntu umbone lo ukithi lo mfowethu lo. And futhi niyazwana xawulana ehamba kahle show. Ekwasemhlabeni ukhuluma kwasemhlabeni ehamba kahle show. Niyazana. Even ama member NC akhona kulento ngiyawazi. Baningi nje bethe ngibazi abakhona kulento. Yabo. Khona nje intombazane angithanda ukukhuluma ngayo. Lento kade bayihlelela eLayithekwini. Noma eLayithekwini kade bayihlelela lento le. Isanda nje duma nayo. Imathata. Yathanda umculo othile nje. Okay. Umculo waphesheya ngimusho igama. Yathanda umculo othile nje waphesheya. Kanti vele into yasihleliwe lena ukuthi umculo ezela wayezoyijoinisa yona le society yona yazi
and futhi angiboni ukuthi yazi and futhi lento iqala kwenza ukuthi ugwilike nje ma uyithola ngalo ndlela ikwenza ugwilike unganaki ungasetshenzisi kodwa uzothi masunakho konke kade ukufisa iqala inkathazo bese uyiswa lapha na bekubuza ufuna ukubuyela emuva la usuka khona enhluphekweni sekuyoba kuwe uthi kanjani manje ukuthi ke uma lento sigcile kakhulu emaveni zakho aphumeli kalula ngoba ngisho abanye bayebulala ngithatha intambo uyilengisa wena njoba ubhizi uthola le mali engaka ama millions and bakudemand ukuthi le mali lungaphela usuku eqedanga ekhaya bathini like bangeke lade ngifuna ukuyichaza ekhaya bethu abazilutho namanje abazilutho abazi cause into njengavele ngathi ngcono ngithule nawe ngezingiba ngaze ngibatshele yabo nje umuntu vele mina umfana vele onamahloni okhule nje ehlupheka futhi ehlonipha so and futhi ngangaze ekhaya bazokubuza ukuthi uyithatha blend because ba street ngale ndlela bazokubuza lezi zinto uyithatha sifuna manje ngichaze ngoba mangaswaqambe lapha ya khona la affect yakho sifuna manje ngichaze ukuthi le mali lena ngiyithola kanje yabo babengazi kada manje abazi yazi into engifuna ukuyi-understand kahle ukuthi kule misebenzi lo uthi uyayenza njengoba ubala ama-garage kusuke ngama-garage avele exista noma mhlawumbe ama-garage avele exista balese mhlawumbe kunama-garage vele adayisayo ngoba izinto ey'ningi la emhlabeni labantu ibona abayi-onayo izinto ey'ningi la emhlabeni engama-businesses ibona abayi-onayo ngoba la ngangiyibuza amagaraji ndoni amagaraji aqhamukaphi yabo so ngifika lapha nje ngase ngisayinile vele yonke into ngibona la 4 businesses ngase ngisayinile because ngayikhethe ngifunani ngisayinile yonke into nganikezwa nemoto kanjalo usufika kanjani ke la usuphuma khona but before singene kule area la yokuphuma uthi uhlale khona for 6 months kuye i-society le yeah yes mhlawumbe mangathi uya-estimate imali oyitholile kuyo kulo 6 months kule society nje isikhathi osihlalile mhlawumbe ungathi malini hayi mfethu ngicabanga ukuthi ngafika kwi-billion mangaphosisi ngafika mfethu kwi-billion because yabona ukuba rich kwakho lapha mfethu akuyona into oyinakayo ngoba imali isuke ingena ngapha iphuma ngapha angikwazi futhi ukuthi ngibale ngithi namhlanje ngenze emalini kodwa khona mase ngile phezulu ngizotshela kusasa asekuseni ebusuku ngithi ngisuke ngilele ngo-operator ngakusasa is where I have to spend yonke le mali wafo wayo yabo kukumina ukuthi ngithanda ukulala nini futhi nasebusuku ngeke ngilale mangithanda but ubuthongwane ngizobuthola obuncane ilana ngizofuna ngosebenza khona usebenza mawulele yeah mawalala nje akhethelekile ukuthi ufuna ube sebusuku nose mawalala you have to go and work okahle kahle mawulele nje umzimba usukulele kodwa wena usuke ungekho lapho yabo nje awa likhulu baba lento likhulu awa mawulele okubalekile wona ukuthi ufuna ukugcina ngoba lapha futhi uyashawa mawayenza ama-rituals akhona uyashawa ngoba you can't go back imuphi umsebenzi le njengoba ubuyimentionile like ngilele kuba abantu babona umzimba nje olele kodwa mina angekho shuthi uma usebenza ku-spiritual spiritual wena uma ulele kuba ngathi khona ehluthukayo uma nje angazi yazi ngaqalekisa ngani lento bese mhlawumbe khona into eyibekayo ezobamba la idonse kanje ngeke ubuhlungu uhlala ungabuzwa idonse kanje so kuba into kanjalo ke spirit siyasuka ubona umzimba wakamoya ushiya lona osenyameni osemhlabeni unyunga kanje hamba uzofika uhambe baba isikhathi eside uze ufika mawufika ufika endaweni esiqhingi hambe nesontweni vele senilindini hambe leli sonto elikhulu nezithembiso nje igcinayo lapha namagazi imphongo yakhona baba igcwala futhi usebenze kahle inhloso efezwa lapho na ukugcwalisa lemphongolo ngoba uma ingagcwele baba hayi kunzima igcwala ubuyele enyameni ukuhlungu baba inyama yakhe iba kuhlungu lo ishiya emhlabeni masubuyela kuyona
yini lenigcolisa la emphongoleni kufuneka lona phela igazi ngabe izingozi ngabe negenqa amabheliti ezongenza uzolimala umuntu mfethu igazi lapha liyangena yeah igazi lapha liyangena so libalekile ngendlela esimanga kuyena and futhi landlord ngoba ngisho ukuthi ucala noma ngabe yini oyifunayo uyasho ukuthi mina baba isimo ubungibuza ukuthi ngiphuma kanjani kulento yes nginodadewethu mina nginazo ke ingane okay nginodadewethu mfethu endlela ingane zakhe ngiyithanda ngakhona ngiyithanda lezi ngane zothu futhi uma kuba kuhlungu manje uma kuthiwa ngiyasebenza noma imali nginayo lezi ngane mfethu ngiyithanda ngendlela esimanga usathana mfethu ubheka lo muntu uyawazi baba ucubungula inhliziyo yakho yeah ayibeke ogqokwini thatha umese ayisike abheke ukuthi ithandani yabo kwathiwa mfethu no basho ukuthi mfethu lo simantu wakho usuphelile manje you have to earn more uyasuka kwimillion manje uya kwi-billion unqalo kwi-billion imali ufuna ingene kuwena ama billion kuyale ufuna ingene egeniswa igarage wena ojajela uyajajela lapho uyatshela umthetho ayibe ngitshele kunengane ezothuza kini siyayithanda yazi vele bayibona vele siyayithanda yazi sithanda njengalokhu uyithanda nawe angithi mina ngiyezwa thiwa sayifuna lezo ngane ba make sure ukuthi akuphela kangakanani ungayilethile la ayi mfowethu ngitshela lento yangihlukumeza emoyeni wami ngisho sengisenyamini kanje yangihlukumeza emoyeni wami thina ngoba ngisho besindisiwe tshela baba ukuthi ngase nginazo incwadi lapho uthatha mfethu athatha imoto ngamamtshela lo mfana athatha imoto ngahamba ngayisontweni ngabuyela back e-village emakhaya la ngisuka khona ngisuka la eBhaleti hamba ngaya khona ngoba ngisho ukuthi yabona lento mfethu masuphumile kuyona ngazi uba yizeleze labantu bayawazi baba ukuthi bethathe yonke into onayo thathe yonke into onayo ungasali nalutho yabo ayingihamba ngalo mfundisi ngamnje umfundisi ngihlangana kanje naye ubeke inkinga zakho nje umfundisi ushadisana ngathi ba umfundisi uyangazi ngingane la ekhaya kwakunzima khona mfethu yazi lento iyamelana nomthandazo nomuntu futhi okholwayo yeah yabo ekunzima mfethu yazi ngithi ngiyangena miyangangeneki vele kube kuhlungu ekhanda kudume lezi zinto lezi ozenzayo lemkhathini zidume sure yabo dume lezi zinto bezidume lezi zinto ozenzayo lezi dume tsininize mfethu ngisho ihuthe emoto ingcono mfethu tsininize ay ethi umfundisi bahambe kunabantu ababo la indawo kanje nje nawo unendawo kanje ayibe ngibambe ngifake phakathi ayilo baba mfethu strong endlela esimanga ayi ngithandazela ayi ngikhuluma ukuthi ngikulento yabona ngithandazele abazi abafundisi bamanje ukuthi babanjani abanye bane zinto nje imlinga abenza ngayo yabo nabo abanye bakhona njalo kulento le abanye bakhona ngeke ngiba mention khona la ifike ngaphuma kulento ungakayitholi iclarity ukuthi umfundisi mfethu kulento uthandaza kanjani ngoba phela labantu laba mfethu abasuke bengale altar abekho kulento umfundisi okulento le so lento ayibheka masithi igama la Jesus thandaza ngale ayibheka phini kulo muntu okulento because abafundisi futhi bakulento ibandla linikela ngendlela esimanga ibandla yanikela imali yangempela futhi and uyathandeka and futhi akusonto abantu abafana nami sonto abantu abanemali ba awu businessmen izinto ezifika lapha zithi hey no ngilethe kweshumi zikuphosa etafeni ngabe mhlawumbe 1 million ngilethe kweshumi account yakho umfundisi ngilethe kweshumi angisonto ngiyawuthanda umsebenzi owenzayo na imali yo bakulento le yabo abanye unamaringi abawafakayo even angithandi kodwa umention le kodwa nje mhlawumbe mfethu lento uzoyinakisisa ubuke mhlawumbe amangenagama lomuntu nje okay ubuke mhlawumbe ama-video abaphathi nje ngaba baseparliament ngabe inkosi kunamaringi abawafakayo la yeah yabo namaringi abawafakayo nje amaringi ahlukile yeah ngabe ngangapha abanye bafaka amawasha ey'manga abanye bafaka amabhandi abanye banamakhodi nje asemzimbeni ukusho ukuthi basebenzela yona lento le
nxa ukufuna imali nodumo. Okay, kufike isikhathi sokuthi manje kufuneka lezi ngane zowuthuze kadadewethu. Ngiyeke lo mfundisi angisize mfethu. Yabo. Angibuyele back ke endlini. Moya umkhathazekile utshela mfethu njalo ngosuku afuna ngibuza energy drink. Ngangwashaya ngisho u4 mfethu ama energy drink ukuze umzimba wami yabo nje angithi ngishilo ukuthi kwaba ne process la khona engiqala ngawuza ubhlungu akho la ngizwa khona ubhlungu lolu suku angaze ngivuke baba ngangilela usuku lonke ngoba manje ngamthethe endlini yami ngingenwa mfethu endlini yami ngingena ungangena amathuba ungiboni ungayithatha imoto uye la uyakhona kodwa mfethu ungangena endlini yami ngoba ngangazi ukuthi akufanele abone izinto khona izinto ezayihlala endlini ngangine altar nje mfethu la endlini la ngithandaza khona namabhayibheli akhona into njengaleyo I know ngithi mfethu umfundisi angithandazeleke kanjalo ubuyele emuva ngikathele mfethu ngene endlini bhaka imoto egarage mfethu mawukhona la ufuna ukuyakhona ungaya khona nayi imali niwezi imali ngene endlini ngilale mfethu ngithi ngalala emini mangilele emini hey ngaphuma futhi ngakhona le sebenza ngisho emini makwalala nje so lento yokuphuma le akusinto ukuthi uya decide ukuthi awuthi ngihambe angidecide baba like immediate ndulala nje uhambe bafuna bona isikhashana sakho nje hayi ngilale mfethu le bengithatha ngihambe ngelini into engashawa yona mfethu ngashawa kwathiwa wona unenhlahla ukuthi usheshe waphuma ngoba kule stage befuna ukufaka kunethe ehlukahlukene khona sokuqala lesibili lesithathu lesisine kanjalo tithe ehlukahlukene ngangokuthi khona ama celebrate mfethu enginesibonelo ngicabanga ukuthi kodwa ngifuna ukubiza igama khona ama celebrate aphesheya wawambona nje umculo waphesheya egugile abaculi baphesheya noma ungababiza mandaba mhlawumbe abantu abafana uRihanna ugogo omdala kanjani kodwa agugile intombi nje manje and futhi uyazala every day lo muntu but uyintombi and she looks young abagugi mfethu abantu bali baphesheya abaculi nje abagugi yabo why bakuyo lento le masukulento mfethu awugugi uyaglow uyathandeka uba muhle nje mfethu uyagezeka yabo uba right nje mfethu esengisholo ukuthi ke basebethi mina wena unenhlahla yabo bangiphanisha nje bangiphanisha ngayo ayingibuyele enyameni ngakusasa futhi ngithi ngitshela abantu mfethu angikho la ngihambisa le emakhaya sontweni ake ngipush yabo ngase senginamagadi ke futhi senginikezwe ngisho abantu abangigadayo abantu abangesikhothayo yabo like bathini kwi community ekhaya mayibona thela umuntu oyesishintsha manje ekhaya baba into engabatshela like not ekhaya sexual nje umphakathi omakhelwana abakwaziyo lapha eBhaletho nje le emakhaya manje vele wayisigwili emakhaya angaze ngiye emakhaya kodwa ngangiya endaweni ethe gqile lesontweni la umfundisi njengoba nje nenza kanje hayi lo mfana ngiyise awufisi kungeneke ngingazizwa lezi zinto ethi umfundisi baba uhamba kanjani kunjani manje ngithi mfethu ngithi akakabi right ngisadinga nje ukukhuleka ayamthandazela yabona hayi ngibuyele endlini mfethu mangibuyele endlini hayi ngilale nginganyuki mfethu ngingaphumi yabo manje mfethu ukubona ukuthi uma unento ehlezi kuhlupha uya ukuthi kancane uyigadi singabe siyafika yini hayi ungenzeki lutho mfethu ingafiki lento hayi okay manje futhi usisi wami njalo angaze ngimbone ukuze namhlanje lona while ukefika ngiphuphe ezoyakade ufuna ungifaka kulento hayi mfethu hayi ngibona izinto ziyaqala ziyabheda nje mfethu yabo sengireceive imali encane amagarage sekhokha imali encane angisaxhumana nalabo abantu simalini manje bayikhokha imali ya drop mfethu isuka kwi-billion iyasuka na kwi-million yehla istate angithi uyazi ukuthi ufuna usikhokhela la ma rates akhona and mangakhokha umuzi uyadliwa hayi mfethu nje kwenzeka imali drop mfethu hayi nami ngibona hayi wena into phela ayihambi kahle kwenzakalani yabo hayi drop gcine kuze kuphele mfethu phela imali nazi state laphana kuba ukuthi ngiyaphuma khona yabo phone bangifonela ngenyanga kwathiwa kuzolandwa imoto ngifonela yiyo le gang efaka into ezimnyama noma neyibuka bafika bayithatha imoto yabo kanjalo bangisayinisa futhi bangisayinisa lona le phepha lakho into ineyitanje yabo okay
neminye imibhalo engafundekile lapha kukhulunywa ngeinamba ke futhi baba akushiyo ukuthi yenza nje inqalo omkhumbi kusetshenziswa inamba yabo bhala ngeinamba la shiyo ngoba bafika abelungu futhi basho ukuthi siyayithatha le moto manje mina manje umuzi wenzakalani ngawo bathi ahlala hayi imele nje yakhona estate ama-rates angasawakhokhela imali engasangeni kwabheda angabuyela emakhaya kodwa imibuzo eminye uma unayo mfethu ungangibuza-ke ngifuna ukubuza nale mfowethu eyokuthi before sizongena kule issue yokubuyela emakhaya uyayisebenzisa le mali emini leyo nikezona ukuthi singapheli isikhathi esingako kungayiqedanga wena yini oyenzayo ukuyisebenzisa yayisebenzisa mfethu ngangokuthi masukulento uyadecide angazi uyakhethelwa ngithanda abantu besifazane kakhulu mfethu uma ufike leyo night club ama-night club angempela hayi lokhu okudlala la khona fika kuwona adumile amanye akhona legoli hayi awuhambe la emakhaya ugolo sentini njalo uyale uma ufika lapha mfethu ufike nje ufuna ngithengele itafula amatafula afuna ngithenga utshwala amatafula ngithenga utshwala bese ke ngithenga amantombazane nje engizocelebrate nawo la sijabule nawo mawalala nawo lo ntombazane vele obvious sengingunye nawo lo msebenzi usijoinile njalo na sijoinile ngokuthi nje ngihlangane nayo inyama nenyama sejoinile kanjalo ngaphandle kwe-agreement yayo ngaphandle kwe-agreement baba lento ikhuphula vele mina ngibeka emathubeni ukuthi ukusebenza kwami ukuthi ukwehla kancane ngoba angithi abode uma wenza lento ugcina usumphathi wena walelo qeqebana lakho the time wenza lento uyogena abantu abaningi uyarecruit kahle ugena abantu ugcina usumphathi wabo leli gama ngiyalikhohlwa yazisho ngeke ngafuna ukulisho eqala ngiyalikhohlwa ugcina usumphathi wabo labo bantu ikhona nendlela mhlambe ngibuze nje lo mbuzo even for osisi bethu la ngaphandle ngoba umunye uthi mhlambe uzohlangana nawe angisakhulumeli wena nje so into uzohlangana nomuntu okuyo lento yena ayibolela insizwa nje ayithandile kanti yona yikho einhlosweni zale yacabanga ukuthi usisa ngaba kuzona akhona nama signs abonakalayo kumuntu okuyo le society ukuthi umuntu onje umbona kanje umuntu okulento hayi baba awekho ama sign ngoba ngishilo ukuthi mangihlangana nawe emoto kulento uzongibona kodwa bangekho kulondo ngeke ungibone okusho ukuthi ama sign akhona awekho kuloko okuthwala ke ngicela ukuphuma ngakuloko okuthwala kunawo ama sign kuloko akunawo ama sign because into eyimfihlo le yabo akufanele khulunywe ngalento iyimfihlo yabo uma ukuyona akhulumi ngayo ufanele ukufa ngempela futhi yabo so ingakho kuthiwa mawuphuma uyaclearishwa everything ngawo umqondo uma uthi nje uyabuya kufanele ukhuluma ngalento ezinye izinto hamba uyikhohle ziyasula kuningi nje okwakwenzeka uthi okunye yakhohle so ngisho ukuthi ke akulula ukuthi udadewethu abasemakhaya bembone umuntu okulento because yabo nje singizibona yabo la eThekwini baningi abafana abazigwili la eThekwini bathenga imoto dente awuyazi imali bayithatha lento ithandwa abafana abancane kakhulu namantombazana amancane kakhulu abanye babo njalo bengayingeneli kuyiyo lento engishoyo ukuthi bye ukwenza kanje umuntu usuke sejonile ngaleyo ndlela mfowethu kwathini kuwena ususuka manje wadona ama millions manje and manje kwangathi manje usuyoqala phansi impilo kade ingekho into ekuhlulayo uhamba ngemoto oyithandayo uafforda yonke into kodwa manje usubuyele phansi manje awusadrive zonke lezi zinto lezi mfowethu angikho mngaka emzimbeni ngazalwa nginomzimba omkhulu abanye bethi mabekulento baba bancane emzimbeni mfethu abancane emzimbeni ngoba ngangokuthi mangasebenzi kahle negazi lakho liyadreneka baba bancane emzimbeni awukho ukuthula mfethu makulento
sengisho ukuthi ke mina vele ngazalwa nginomzimba yeah ngehla ngoba ngibona ngangamngaka ukubuyela emakhaya mfethu ngiyakubantu futhi ke kuhle ngoba ngangiya kubantu abazongamukela ngoba babengazi nguphi futhi ngenzani lento yenzeka ngendlela eyenzeka ngakhona bangamukela uyacabanga ukuba bangaya kubantu ababengazi babengeke bengamukele ngaleyo ndlela leyo ke bangamukela saqhubeka saphila impilo awu ndoda ubuphi sonke lesikhathi hey mfethu bengizama imisebenzi ayakulungisa ngiyabuya ekhaya manje so le makhaya bazi bawubona umcebo wakho ayabawazi mfethu ngifuna uqamba ngakuthi vele you don't give them anything yeah abaniki lutho abaniki lutho le mali mfethu uyisebenzisa man uyisebenzisa indawo nje mfethu enobumnyama engingasho ukuthi yiyo indaba zokudansa ebusuku cause yabo nje ebusuku ufuna abo futhi mawulapha ufuna ukwenza sure ukuthi khona abafayo noma khona abagwazwayo cause we need even a little igazi little blood siyadinga izofuna ukubuza nje ukuthi bakhona wena basweleka esandleni sakho hayi mfethu hayi lutho mfethu mina bekho abasweleka nganga ukuthi ngoba ngisho ukuthi thina sasidila nezinto nje lezi zokudestroy nje mfethu izinto thona abantu bazoba nemibuzo ngoba ngangisakulesi stage sokudodoswa vele hayi le stage that's serious cause ngoba ngisho ukuthi uma usulapha ugqokiswa enye ngabuba ingulube ngabuba imfene ngabuba inkawu ngabuba yini cause mase ngilapha emhlabeni sengenza lo msebenzi kufanele ngibonakale yabo cause kunabantu mfethu abadaliwe nje emhlabeni ukuthi bayakwazi ukusenza izinto nokuyibona izinto uma umuntu engakubona wena mfethu bese lapho ya drive imoto yabo ungasho ukuthi nayi lensizwa ngiyayazi hawu nangu bani ngo1 ebusuku kwenza nemgwaqeni nangu ngedlula nginqika imoto amaphoyisa masefika kwisine sezokwenza iresearch mina ngibone ubani yabo sekuyaseshwa ungakho ugqoke ungakho uba enye into ebusweni yeah mfowethu imali lesuke bayiphake laba bantu yes kusekuyimali futhi yangampela nabo abakwazi ukuthi bayisebenzise ukuthenga izinto abayithandayo baba umnotho uonwa yilaba bantu i-Illuminati iSouth Africa mfowethu yabona mfowethu kunzima South Africa mfowethu isazoya phansi kakhulu kakhulu ngoba kunezinye mfowethu ivumelano ufuna ugovernment ayivuma uyenziswa akazenzeli imali yalaba bantu mfowethu thanda ungathandi ibona abaona imali ngoba kahle indawo enkulu kakhulu ithempeli lakho lese-America olise-America America angafika lapho lese-America esiqingini sakhona ithempeli ekhulu indawo nje inamathempeli amakhulu eDubai America sengithini ke labantu abahlaba basuka la eThekwini angakezwa ukuthi khona la eThekwini kodwa bakhona abafana engibaziyo ebese singoJomi khona abahlala khona la estate eCape Town eCape Town nakhona likhona futhi olikhona kodwa nje elungqongqo wonke lese-America yabo so umnotho wala Africa uono America ngasho kanjalo yibo labantu i-Illuminati abelungu abakhulu the Illuminati kugcwele abelungu kakhulu la abantu abamnyama nje into abelungu le mfethu ngoba ngisho esontweni kwenziwa live lokho kwenziwa le phezulu kwenziwa live igazi uyalibona mfethu ungalazelani uyalibona you drink it futhi bakufanele uphuze baye bathini nje mhlawumbe ngamasonto uma bebona abantu abakholwayo izinto kanjalo yabona mfethu isonto elisafety isonto labapostoli mfethu lisafety kakhulu abapostoli laba bangena imizi ayile safety mfethu yini lenza ukuthi lona libe safe lisafety mfethu ngoba lela sonto leliyana angazi ngachaza kanjani yabona mfethu ngoba ngisho nganginamabhayibheli ayo lento le yabona mfethu uthanda ungathandi ngeke ungene lela sonto angeneki laba betlela angels bayizingelosi ngokubona beqona into ezimhlophe leziyana ingelosi leziyana abangeni hayi kodwa kulawa amanye mfethu akuyadlalelwa nje kuyenzeka nje bese kuyadlalelwa nje mfethu khona kuyadlalelwa wonke nje bese kuyadlalelwa yini lamanye eyenza ukuthi mhlambe ukuthinteka kwawo kube lula okanye nje ngibuzele ekuthenini ukuthi mhlambe wona yini lenza ukuthi alula ngani wona la amanye bethu amabandla okay ibandla labapostoli mfethu ngasho ukuthi
ibandla mabengichazela lento le la encwadini yakhona yabo hayi abapostoli encwadini yalento le lamabhuku lawa afundwayo ibandla labapostoli mfethu la sungula uJesu Kristu yabo and futhi ilona bandla mfethu esingasho ukuthi linobuNkulunkulu ngokupheleleyo ngoba la amanye bethu amabandla ahamba ngefashion mfethu ngasho kanjalo athanda izinto kakhulu athanda izinto kakhulu mfethu ngifuna uqamba ngoba kulela bandla lana kwathiwa nje lana ngeningene khona kuleli bandla ngoba bayafundiswa khona ukuthi indaba zamagolide ayifuneki amasiliva akafuneki ubucweka kufuneki nalezi zinwele ezifika lapha ayifuneki nempahla ezithile kufanele ziqokwe akufuneki lutho nje mfethu kulela sonto ayingente nje lezo zinto lezo ke yizo lezi izona izona ezingafuneki ngakuthi zihlobana kanjani na into yabo vele into yabo leyo into yabo mfethu ayifuneki into njengalezo nje lapha esontweni ayifuneki ngakuthi manje lamabandla phethe ayethanda fashion futhi aqhudelana yabona ke la unesixololo khona ila lento esebenza khona yabo so akufanele mina nawe sizwane yabo ufuna sixabane ukuze kuzokwenzeka lento abayifunayo yabo uzobona abanye esontweni ubelwa bebanga izikhundla hayi ngoba umfundisi la sebeqala bembeka amabala asamuzwa kahle lo baba lo akakhishwa yabo kuzoba khona abasadini lakhe kuzoba khona abangeke esadini lakhe ukuze silwe yabo but bakhona abafundisi abakuyole into abangenayo imali mfethu hayi abekho mfethu abangenayo imali abakulento mhlambe ke ngoba phela manje sekukhona lento okuthiwa ukuthwala ngicabanga ukuthi u50% walabo abathwele kodwa u50% mfethu yabo le vele abafundisi la emabuka ku TV imost yabo bakuyo lento le ngoba mfethu le mali mawuyithola mfethu yabo nje bona abafundisi mabethola imali ufuna benza amabhizinisi bona mabethola ngoba bona ayikho into abanikezwa yona yabo bona nje babagena ukuthi kuza abantu esontweni ukuze kuzongena le mali ufuna benza amabhizinisi bona abanye bayawenza amabhizinisi azo lezi zinto amabhizinisi yazi ngifuna ukubuza lento let's say ke wena nje ubuthola lama millions lawo let's say uyithathile le mali wathenga ezinye izinto mhlawumbe wasithengela imoto nawe kungasizo lezoyinikwa yibona mhlawumbe wathenga imizi njalo mathuzu decide ukuphuma kulezi bayakwazi ukubuyela emuva bayoyiclaima lezi zinto zabo oyithenga imali yabo yabo nje ukuthi lonto yazenzeke kodwa nje mangithola umlando mfethu kuyashabalala nje konke wena akwazi uthenga lutho hayi ngaze ngithenge lutho mina ngangizasebenzisa into zabo nje because vele ngaphuma mina ngathi kwakunyanga nge7 ngoba ngathi kwakunyanga nge7 la ngaphuma khona kanjalo yabo sengiphumile ngaba nayo mfethu imizwa yokubuyela yabo background yasemakhaya mfethu ngisemakhaya kuyabhora mawubona umfana mfethu enemali inhliziyo yakhe babhlungu because wena uphuma kuyo lento uyayazi bethi incebe ukuthi ihamba kanjani so mfethu ngafisa ukubuyela yabo nginazo nenamba zalabo abafana laba baseThekwini kodwa le mfethu lento yathi no ungayenzi and mfethu lapha ngatshela kahle athi yabo ngoba usuphuma kule nto ohlupheka uzufe mfethu ngawe mfethu ngiyafuna umsebenzi angutholi kumile ukuthenje mfethu awenzeki lutho sure awuhlupheka uzufe baba uma uphuma kule nto ngatshelwa nje kahle mfethu uNkulunkulu zokwenzela uNkulunkulu umusa mfethu yazi before nje sesizoya ngisekugcineni wena mfethu bekufuna ukubuza naye into yokuthi ke since manje usuphumele but usungiphendulile lo mbuzo kungakakubuzi ekutheni ukuthi bengifuna ukubuza yona lento oqeda ukuyisho manje ukuthi akwenzeki yini ukuthi ugcine ube nokuhalela ukubuyela emuva ngenxa yesimo samanje sempilo njengoba usuphumele ngoba isizathu esikhulu sokuphuma kwakho ukuthi ngoba basuke befuna lezi ngane labo bathandayo mhlawumbe bethiwa abazange beze befune labo bantwana mhlawumbe ngabe kusasekhona mfethu ngasho ya mhlawumbe ngabe ngisasekhona mfethu ngabe ngisasekhona cause mfethu lana mfethu ngoba ngisho ukuthi uyatshelwa yonke into la mfethu masumphathi
weqebana labantu elingene ngawe awusenzi lutho wena usuyaphointa hambane Richards Bay nofike lapha Richards Bay Fosco kunendawo ethi Fosco ife amafemu gcwele amafemu lapha Richards Bay hambane Richards Bay Fosco ufike niqhumisa igas lapha yabo angincingi ngiyakutshela uyabatshela ubancingi hambane Richards Bay nizothola 5 million namhlanje manenzelwa umsebenzi hambane Richards Bay umuntu ethola 5 million uzothola masofika emhlabeni imali esikhathini yangena hambane Richards Bay niqhumisa amagas lapha nofike khona akuyona futhi akuyona I'm sorry la akuyona into mhlawumbe leyo yenziwa manje iqhunyiswe manje kuyahlala lo mhlawumbe iviki baba njalo ebusuku iwa khona bazongena emini futhi bazohamba khona benze ngoba kuthiwa endaweni ethile eqhuma igas so abekho banibonayo manje ibhizi lokhu nizama ukwenza le process ayikho umuntu obonayo ngobona umuntu babona futhi yonke into one right operator kahle ngosuku lesigameko la kuzokwenzeka khona bazofa abantu yabo nibe naluzwelo ukuthi isayisamosha kodwa hayi baba ngeke ube nozwelo baba awona nje masukwazi ukuphuza igazi mfowethu ngeke ube nozwelo ngathi ngiyanyisa ngisho igazi vethu lembuzi lichitheke phansi mawusika imbuzi nje nenkukhu ngiphathi inkukhu igazi vethu nje liyanyanyisa lapha mfethu awunanhliziyo yabo laba fanele ngibasho abala eThekwini bathi mina sengiphumile bathi nayi baba sizofela khona umuntu angandawo umuntu akuyena wakithi ngimazelaphi sizofela khona thina phuma wena maphuma kodwa ufuna ukwazi arike sokusiza ngayo sokusiza mdla ufuna ukubuyela nje yabo mfowethu ngabe ngenza iphutha I think is my last question ngabe ngenza iphutha uma ngibuza hayi baba ungabuza nje ngabe isikhathi sisavuma yini yes mfowethu ungabe mhlambe wena do you think ukuthi ngabe usizakele kodwa mayelana nani baba nje kuyona lento ekutheleni ukuthi mhlambe njengoba uphuza igazi labantu njalo zonke lezi zinto do you think wena mawuzifila uyafila ukuthi ngempela usizakele kungasikho nje ukuthi mhlambe nokulangazela nokuba tempted kokubuyela emuva sengisho nje ekutheleni ukuthi do you think ukuthi ngabe usizakele ekutheni manje yabona manje ngifree hayi mfethu ngiyaphila mfethu ngiphila saka kodwa mfethu ngisanda kuphuma ngangine stress mfethu hayi kodwa manje ngiphila saka mfethu ngiyaphila ngangokuthi ngiya esontweni ekhaya ke kunesonto ke kwelinye ekhaya kunamazayoni endelinye isonto belisatshwa kakhulu lelo ke yize phela abantu babefaka lezi zinto lezi ngisho amagolide la bengena kodwa khona isonto belisatshwa kakhulu lelo hayi khali khona isonto mfethu ngiyahlanganyela hayi ngiright nje mfethu uthe kunomehluko phakathi kokuthwala yes ne-Illuminati yes kunomehluko omkhulu baba mhlawumbe usisize ngokuhlukanisa ukuthwala mfethu ngingasho ukuthi elinye izinga nalo enzima ngokwalo ngoba kunezinto ufuna uyigcine nakhona lapha yabo ukuthwala lapha ayikho indaba ukuthi uzoba nenyoka endlini uzoba into ethile kanje mhlawumbe uzophendula umawuleli uzophenduka inyoka mawulala nomuntu esifazane mhlawumbe uzomithi inyoka ukuthwala ama-rituals okuthwala lawo but lapha yana we kill we need a blood so esengisho ukuthi nidila negazi nje ngaphela lapha kanti ngala umuntu yawazi ukumithi inyoka ekuthwaleni umuntu yawazi ulala naye efe without ukuthi kuphuma igazi ekuthwaleni akwabathwele umuntu yawazi ukuthi ahlale nenyoka endlini kanti ngale asikwenzi lo akwenzeki lokho yabo akwenzeki lokho ngale umehluko omkhulu kakhulu fuka baba ilokuzana yakho ideep kakhulu mfowethu futhi ngiyafisa nje mfowethu mhlawumbe ngelinye ilanga nami ngivolunteer bethi ngibuye la yabo mhlawumbe ngiqhubeke nale inde kakhulu mhlawumbe izipho ufila sengathi mhlawumbe zili left behind ukuze mawubuye sikwazi ukuthi sigxile nakuzona mfethu okunye mfethu ngiyakukhohlwa mfethu kodwa nje ngicabanga ukuthi ngoba manje umqondo wami mfethu wayisusa lento wayisusa ngakuthi ngihamba ngisho ama-counselling emphakathini nendawo ekwenziwe khona i-counselling lapho abantu abake bahlukumezeke so zasuka nje lezi zinto mfethu isho uma kwenzeka uyikhumbula mhlawumbe sokuba ukuthi mhlawumbe uyibhala phansi ayikho indlela ngoba nalokhu bengikubhale phansi ukubhale phansi kodwa kuyayibuyela nje manje futhi lento mase ngicabanga kakhulu iyabuye
manje mhlawumbe ngayicabanga ngisho ukuthi iyabuya ngiyayibuya kuningi nje ngokukhohlwayo kodwa ngicabanga ukuthi lokho okunye kwakho semqoka kakhulu mayelana nje nami. Yes. Yabo. Mvuka baba siyabonga kakhulu mfowethu kuumthandazo wethu ekutheni ukuthi uNkulunkulu akugcine mfowethu njengoba ukhethe nokuthi uphumela obala ngaso lesimo ukuthi akugcine nje aqinise akuphe isibindi iyeke leyo ukuthi kuthiwa masuphumile kulento awubusabuyele emuva mfowethu thina uNkulunkulu siyamkholwa uNkulunkulu simbonela abantu ey'ndaweni ey'deep aqeda benza izinto ey'nkulu so mfowethu leyo ukuthi angeke kuze kwenzeke leyo mfowethu imicabango nje yesitha engabuya kuyisitha leyo uNkulunkulu angenza noma yini mfowethu ekuthenini ukuthi impilo yakhe iqale kabusha ubuyele mfowethu uyithuke nawe mfowethu impilo yakho ibe sesigabeni la khona ubungacabanga ukuthi ingaba kusona so nje mfowethu siyamkholwa uNkulunkulu bonke abantu abafika la mfowethu bazoshare izitolo zabo mfowethu akuphinde kufane mfowethu ngoba noma uzoshare story kodwa futhi usiza nabanye abantu lethi awareness kodwa futhi at the same time noNkulunkulu sukwenza ukuthile kumuntu osuke share a story ngoba this is not just about the podcast but umsebenzi kaNkulunkulu so ngaleso sizathu mfowethu into engizama ukuyigcizelela kuwena into yokuthi uNkulunkulu mfowethu uzokurestore uNkulunkulu mfowethu uzokusiza there is nothing mfowethu above God there's nothing nje engaphezulu kaNkulunkulu uma umuntu esethi uNkulunkulu ubokwazi ukuthi ayisekho into esingale so kuNkulunkulu sekuphelele so ngaleso sizathu mfowethu ngizocela ukuthi mhlambe ngelinye ilanga mfowethu siyenze indlela ukuthi sizoyikhuluma kukhona ukukhumbula mfowethu ubhale phansi mfowethu note it down sizokwazi ukuthi ngoba kokunye ngizothi isithe senze yona leyo nto leyo ukuthi uyikhohlwe ezinye zezinto ekumele siyikhuluma khona nje ukuthi uyakukhumbula okubhale phansi mhla sibuya sikwazi ukuthi sikukhulume konke mhlambe ngingathanda nje mfowethu ukusho ngiyafisa ukuthi mhlambe mawukhona leyo abangisiza ngoba mfowethu kunzima la ngiphuma khona ufuna uqamba mama mhlambe ima uthi abazalwane bakhona ngoba ngeke ngibona la siyakholwa la mfowethu kule podcast yakho kakhulu futhi mawukhona mhlambe nje abangathanda ungisiza mhlambe bengitholela umsebenzi noma mhlambe bengifande ngemali bebe khona futhi uqala wami ibhizinisi ngoba into ngiyathanda bethu ukuba nebusiness lami mhlawumbe umuphi umsebenzi ongathi uyawudinga kwenye ekusizweni kwebhizinisi ongathi ungafisa ukuqala mhlawumbe yini mfethu i-farming mfethu ngiyayithanda yize phela into enkulu kodwa iqala kancane mhlawumbe nje mfethu ukukhulisa mhlawumbe mfethu ukukhulisa nje izinkukhu kanjalo nokulima mfethu ngiyakuthanda kodwa kuhamba kakhulu mfethu ukulima ngiyakuthanda mfethu ukulima because sinawo umhlaba ngale ekhaya then umsebenzi ongathi mhlawumbe hayi nanku umsebenzi kodwa ke singawuthatha noma ngabe umsebenzi kodwa umsebenzi engiwaziyo yilo mfethu umsebenzi ngino grade 12 mina mfethu angawuphasa amandla iwona engabangabikho kodwa nje mfethu nje umsebenzi ngiya-apply noku-apply umsebenzi mfethu noma ngabe imuphi because ngiyathemba ukuthi noma ngabe ubheda uyawuthatha umsebenzi ngoba kusuke kuyilada lelo-ke gcina uzofika la ufuna ukufika khona angeke ngukhethe nje ngoba isimo sami ngiyasazi futhi ngiyakwazi ukubekezela mfowethu siyabonga njalo impela not a problem mfowethu ngiyabathemba abazalwane ngiyamkholwa uNkulunkulu ngabo ukuthi bakhona ikhonto abazoyenza la mhlawumbe nje mfowethu ekugcineni ngiyathemba ukuthi sivala nje ngomthandazo mfowethu uNkulunkulu akwenzele umusa baba egameni lika Jesu Kristu I pray for my brother ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha njengoba seshela ubufakazi le testimony yakhe la abuya khona uNkulunkulu siyakuthandaza ngegama lika Jesu ba umenzele umusa uveza amandla akho ukuthi uNkulunkulu angahluleki uNkulunkulu oyingcwele ekukhulumeni kwakhe lobufakazi uNkulunkulu onamandla ngiyathandaza uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha menzele umusa
ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu vela ke nasempilweni yakhe njengoNkulunkulu ongahluleki ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Menzele Nkosi after sekhulume lobufakazi uNkulunkulu oyingcwele umvulele iminyango uNkulunkulu nayo yonke evalwe yisitha ngegama lika Jesu, kanjalo neminyango yokuba tempted uNkulunkulu oyingcwele, umnyango wokubuyela emuva mawuvale Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Muphe ke Nkosi amandla okuqhubeka nempilo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray in Jesus mighty name. Amen. Amen. Mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu my brother. uNkulunkulu ke akugcine egama lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane bami, ngicela sihlangane lapha comment section ngizwe ukuthi nina nithini. Izwile le testimony. Mawukuthi mhlambe lento ekhulunywa la ikakhulukazi bazalwane, this is a challenge ekuthenini ukuthi we need to pray. We need to pray even more harder. We need to pray. Mhlambe even lapha ku comment section just type uthi nje the name of Jesus, the name of Jesus. Type the name of Jesus, the name of Jesus. Bazalwane bami, this testimony must make you ukuthi go and pray. Yabona ukuthi kwenzakalani lapha emkhathini. The devil is not happy. uNkulunkulu kanicine, sibonana ku episode elandelayo. God bless you.